У питанju biografiji ľudzoch, ktorí doprinesli rozvoju duchovnoho i materijalnoho skarbu i nacionalnomu budzenju ruskih zajednici. To Pavle Žilnik, Mikola Kočiš, Petro Riznič Ďaďa i drugi. Toto su mi dosť značne, že som za 16 značných osobi z našej kultúry i javnog života už zrobil biografiji i pridal. A ponuknul som toto, co som ocenjal, že by bilo značne, že by to bilo dakle medzi 45 i 50 osobi. Okrem biografijoh na sajtu dostupni bibliografski podatki i linki o tih osoboh. Vyznačujeme Rusnacov, ktorí dali doprinošenje svoje zajednici i širšej zajednici. Ukapčujeme še do eri digitalizaciji našoho kulturnog skarbu na taki sposob i testujeme zdohadovanje na prešlost. U sljedujucej fazi projekta bi mali bud spoloženi išče 48 biografiji. Projekt potrimal Sekretarijat za kulturu, javne informovanje i odnošenja z ozvirskima zajednicami i budžetski fond za nacionalni menšini, a projektni tim ruskoho portala občekuje i potrimovku nacionalnog sovitu Rusnacoh.